Assalamu alaikum урматтуу мекендаштар. Бүгүн кайрадан 17-декабрь мен сиздерге Талас шаарынын авторуна тартып берип атам. Бисмилла дегенде эле сиздерге бир необычный машина түшүптүр базарга. Ушудан тартып маалымат берели. Келиңиз, Гүлжигит тактыр, сүйлөп бериңиз. Бул эмне болгон шумдук бул? Assalamu alaikum. Талас шаарынын тургундары жана коноктор мынакей буюрса бизге өзгөчө бир сенсациядагы машина алып келдик. Электромобиль башында электромобиль болчу, анан батарейкалары жакшы болбогон себептен анан Honda Fit'тин мотору базылган. Объему 1.5. 1.5. Бүт щит прибор, глушитель, бак, гранаткачан бардыгы ошол эме Fit'тики. Fit'тин мотору эмеси, ошонун запчастары бардыгы салынган да. Машина өз кай жылкы? Машина 2019. 2019. Жылы жаңы. Жылы жаңы туугандар караңыздар. Мына запаска бул. Бул эми дөңгөлөктүү запаска эми жанып калган. Бар, же ушинтип жүрөбү? Жок, бар. 4 дөңгөлөктөн зимний. Автомат. Автомат. Тиги Fit'тин вариатору да? Fit'тин бүт вариатору, мотору. Өзүнүкү коробка. Жок, неменеки. Fit'тиги салынган бардыгы. Сонтурбай туугандар 2019-жылкы мындайча айтканда Fit деп койсок болот да, туурабы? Мындай айтканда машина аты BID Fit деп айтса болот экен да, мындай айткандачы. Базы канча дейсиз? Базы $10.000 сурап атабыз. Канчага бересиз? Келишим бада. Муса номерге чалсаңыздар аны сүйлөшөбүз. Туугандар караңыздар, эгер сиздер Fit ала турган болсоңуздар, жаңы Fit ала турган болсоңуздар, алардын баасы дагы ушуга жакын, 10.000ге жакын, 10.000 ошодон өйдө даже адамдан кымбат. Адамдан кымбат. Бул жылы 2019. Ал Fit'тер ашып кетсе 2008-2010 туурабы? Тем более оң руль болот көбү. Fit жаздар. Правый руль, бул караңыздар, левый руль. Кроссовер болуп да кетет, бул не болуп кетет бул? Караңыздар, бул эки дөңгөлөк иштейт да? Ооба, алдыңкы прибор. Сонда экен жүргүзсөз көрөлү, щит прибор. Анан мынакей. Бул 5 ключевой доступ да? 5 ключевой доступ. Белен ачып жапсаң да болот, мисалы, күрүш турабы? Мына, култанат ушу менен ачсаң да баягы мынтыканда навороттор көбүрөөк да. Анан бул стоп старт менен жүрөт. Кнопканы басасыз, Push start, push start. Мынакей щит приборунда эчтеке бүгөн эч нерсе жок, Немелери дагы бардыгы смарт эмес, эмне деп койсун мону. Сонда экен, туугандар, чынында 2019. Электропакет бардыгы жакшы да. Электропакет канчага бересиз мисалы? Сүйлөшөбүз эми, конкреттүү баасын түшүрөбүз иншалла. Баасын келтирип биз өз 8.000 болобу? Жок, 8.000ден өйдөрөөк кылып беребиз да. 8.5. Көрөсүң берсем аны. Берден эле баасын чечөрбөйлү. Туугандар, мынакей чет-четін чыгарып бердим кыскасын. Ар жагын өзүңүздөр содолошасыздар. Ходовка жакшыбы? Ходовка бардыгы. Эмненики келет ходовканыкы? RAV4 келет дешип атат да бугачы. RAV4 япошкалардык келет. Эми бул 2019 азырынча буз көрбөсө керек. Honda Fit'тин 1.5 моторун өзүңүздөр билесиздер. Жакшы моторлор, күчтүү моторлор. Нол кузовду жөнү чууласа керек, Жакшы тартыштары жакшы. Анан дагы бир эмеде менде мисалы биз электромобиль алгандан коркуп атпайлыкпы? Бир ой пайда болду да. Эгер электромобилди алып туруп, ошону айдап, анан өзүн актагандан кийин батарейкасы жарап алгандан кийин алып туруп эле бул Honda Fit дегенже бир машинаныкын салып койсо болот экен да. Жакшы вариант экен булчу. Тиги электромобили жарабай калса эмне болот деп коркпой эле. Коркпой элечи, мисалы батарейкасы жарабай калат да. Жарап алгандан кийин алып туруп эле анан кийин. Мунун ушундай батарейкасы жарабай калганбы? Мунун батарейкасы жарабай, жакшы тартпай калган да. Батарейкасы шишип кеткен. Анан кийин муну мастерлер ушуну салып беришкен. Бул сиз өзүңүз алып келипсизби бул машинаны? Жок, муну биз алмашып алдык да, бир машинага. Алмашып. Даяр салып. Даяр эле ойдон алмашып. Салдырдыңызбы машина? Жок, мен салдырган жок. Сонун экен да, өзү Кыргыздан амал качып кутулбайт экен го. Китайский машиналарды переделка кылып салып атат туугандар. Айдап көрбөйлүбү я? Давай, жүрүп отурубуз. Бисмилла. Бул кайдымгыдай шифтрониги менен, 1.5-терде. Жок, андай эмес го, ошондой. Бисмилла. Айдайбыз. Мектен бираз тыгыл болот, Айдайбыз, албайдысыз. Сиз неме кылып атасыз? Ушуну тартып кайрып атасыз. Жок, өзү тайгылап атат да. Таблеткасы эми зимний эмес да. Туугандар эч кандай немеси деле жок. 1.5 объему жакшы. Күчтүү, өзү кузовду сүйрөйт. Кытайдагындай болот экенсиң да.
Bunda içinden karışım. Komfortlu, büyük. Koşun salon. Pechkalar qanday ishlaydi? Pechkalar bunlar. Şavur. Stop. Mehki ekan a? Kadavkalar da vardı жақсы. Yaxshi ekan. Только alış gerek, aydaş gerek. Tez drive kalmaz. Granatlardağı fitki çötken be. Büyük de şol жазашқанда мұны гранаталары барды. Фиттігі салып. Сразу туғандар вариант екен сіздерге. Фитті мотор, любой машинаны келтіріп қойды тұшыт неге де? Азыр таласта шекте көп мастерлер көп азыр. Фиттіген бардық машиналар, көпшілік машинаға салып отады. Қанша беріп отады? Енді келді. Жоқ, пока азыр қызығышып отады. Мындай баға берелік. Не варианттар бар? Вариант только сатыш керек. Мысалы машинаны беріп қошып берсе болмай ма? Көріш керек тем, варианттарын байқаш керек. Қандай вариант, не болғаны бәрі байқаш керек жүрсін. Жақсы туғандар айда көрдім. Қытайда қандайлы болдым. Жақсы содаңыз болды. Номерді айтып қойысты. 0507 73 45. Şu номер. Подогревтер бар бі? Жоқ, подогрев жоқ. Кожаный салон. Жақсы екен. Электронный ғой. Фит мотор екен байке. Багажын ашыңызшы көрейін. Қанша екен багаж? 10 0 мың. отауыз. Мына багаждар мындай ашылады, мынаке. Бүт ошол рульдіңдағы ошо фиттигин салганбыз. Мына өзүнүн щит прибору негизи электризм мобилдик. Анан бүт щит прибордагы электр эменеке фиттиги салынган. Немеге чейин рычактарына чейин бардыгы фиттиги салынган буга. Жақсы екен, сон. Мына туғандар шындай варианттарда бар екен. Машина жақсы. Төменен ойға чаластар. Өнерсе четіне местерге башқа машиналар тартып баштайын. С4 моно. 2 куб монолар чындары жақсы. Номер шындай бағасын жазып тұр. Енді екен я? Бағасы қанша екен бұның? 280 мың. Авенс кімдік екен Авенс? Жақсы екен. 98 1.6 330 мың. Механика. Passat B4 var ekan bu yerda. 190 ming so'mlik. Srechno 1.8 mono. Mono. Девятка mı? 2014 жылғы 85 ming so'mlik qo'y. Shu nomerga chalasizlar. Endi jazash kerak. Российский темір номер екен. Қанша көресіз? 85'te. 85. Düşüm daha düşüm etmek. Жүгінлер тартайын дедім, номерлерін жазып қалып тұр. Ой, сау. Қандай жақсы мен көп жақсы. Passat B3. 160 bin son deydi sırıçına. Mono bu? Injektör bu da. Injektör deydi. Peki. 140 kadar ömür. Passat B4. Mono 1.8. 290 bin. Yaxşı ekan ha. Sıçtiri var ekan burada. Kaç ekan sıçtiri ya? 330. Объем? Injektör mü? Elektron injektör. Ayağı yaxşı ekan so'zlaymiz. Bu aslında nomer sahip olmuş.
702 702 02 00 0099. Tamam jarnama. Ne oluyor be? Çıkıyan bitiriyor ekan. Abim qaysi abim? 18 Sağ thank you. Sağ neydi? Jaman maşinaydı o dilekler tanıganlar. Emneden jazaş gerek? Eşteke. Artık iki döngüle sal. Basınçı. Basın. 275. Numarını ayıp koy. 706 706 87 07 87. 87 07 87. Numarını satasın artık. Var. 887 numarını çıkıyor onu. Bu hakta. Yarat bendinden başka da. Bazı 200 kolda verip. Renter üyeli oran. Pazarın en aldı pasatken. Nes dizilgan ekan. Kuzov yaxshi ekan. Toza, maqsad shpaklovka yo'q. Variant. Avtomat ekan. Коробка avtomatmi? Mashina обмен bor deydi, dizel. 2 kub nomer. Avtomatmi? Avtomatka admin asalım. Avtomat adminde. Yaxshi ekan, 2 kub bor. 2 dizel. Bo'lishi qancha? 180. Tuğanlar 180'ga. Shunday arzon so'rayapti, ekonomistning. Kuzov toza ekan, mana aqsib. Chavastardan nomerga. Yeshka deganlar bu. Yeshkani taqdiring istadi. Yaxshi ekan so'rayapti. Bekaki klipa. Чистка. Bazı qancha bayga? 450 ming. Yaxshi so'rayapmiz. Onlar biraz vaqtini tarqaq qilib o'tadi, har bir mashinani shoshmay tartib beradilar. Turadi tushunasizlar, shu men aytmaydaga biraz bog'lab bypass qo'yinglar. Budka. Договор deydi. 2 ekan tuğanlar. Dubl kabina. Sprinter qancha bayka? Ya. 11,5. Numarini dastlabda. 11,5. Audi qancha Avant? 200 ming deydi, переходка. Tashkent. Ne oldu öyle? Her yer var ekan, her yerde görünç. Her yerde aydagan men, her yerde yaxshi mashina. Asfalt 2003. 3 kub 2 VD. Basın 9500 tepre onu qo'ygan ekan, shu nomerga chalib so'rab ko'rasizlar. Menyayev deydi. Mikroson. Ne oldu dedi, Passat var ekan. Burası 160 ming. Nomerini yazmaptır. Amına ke nomeri. Qancha bo'lsa? 135 ga berib salam deydi onu. Nerede pistep var ekan, son pistep qaranglar. Bu pistep kimniki ekan ya, pistep? 120 da o'tganmi ekan? 120. Dokumenti de var ekan. Son pistep ekan.
Bu yerde Kia var ekan, Kia. K5. Продаю или меняю deydi. Hyundai Sonata ekan to'g'rilar, kechirasizlar 2017 13700. 13700. To'g'rilar videoni jiyintiqlayman. Videoga like bosib qo'yinglar.